Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Kada je nedavno Ana Spasić, 36 godina, diplomirani ekonomista, pobedila u akciji Biramo najlepšu mamu u Šumadiji na jednom portalu, šira javnost čudom nije mogla da se načudi da je ova lepa Kragujevčanka majka 6 dece. Ana je danas postala majka po 7. put. Mi volimo decu, da je sreće da svaka porodica u Srbiji ima bar po 4, kao nekada kada su naše bake rađale, kaže uvek skromna Ana. Ona i suprug Darko, tehničar u ovdašnjoj hitnoj pomoći, obožavaju decu. Svoju ljubav krunisali su predivnom porodicom i decom. Najstarija Milica je učenica 2. razreda 2. Kragujevačke gimnazije, bavi se atletikom. Teodora, koja je krenula u 1. razred srednje škole, pokazuje talenat za slikanje, ali također trenira atletiku kao i mlađe sestre, 13-godišnja Anastasija i 10-godišnja Marija. Do sada najmlađi Gavrilo ima 3 godine i eto 6 sestara. Ana Spasić 7. trudnoću izdala stojeći na radnom mestu za mašinu. Iako ima višu školu, za nju u struci nema posla.